warahmatullahi wabarakatuh. Maka dibuka acara halaman 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'altani 'anit tawakkul. Lan wis nakoni isun anit tawakkuli saking tawakal. Wa huwa utawi tawakal antas tahkima iku yen tahwatan sirah dimajankeun i'tiqadaka ing i'tiqad sirah billahi ta'ala kalawan Allah ta'ala bima ika rabbana wa'ada kamis ngajakikeun Allah ing sirah yani menjadi musallin tak itu dekat kesiraan nama satu nema barang kudirokan dan takdir dan malaka kedua sirah saya silu iku bakal teka yang ilaika maring sirah la mahalaka karena mustahil. Wa ini juga ada sanajan sungguh-sungguh intinya kullu man saban menjalma minal alami saking alam ala sorbihi ingata semengkot kenikmatan saking sirah wa malam barang lam yaktub oraden tulis ma lan yasila iku maka orang bisa tegak manilai kamar sirah wa in sa'alaka sanajan nulungan dari sirah jadul ala Allah sampai alam wallahu a'lam. Kebaikan pelaksana para guru, para alim ulama berbiasa disebutkan salah satu insyaallah mengajarkan rasa hormat dan cinta sebati mudah-mudahan sadaya kami berkah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadayana jamaah menghadir di tempat bersama di keluarga mudah-mudahan sadayana dijadikan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu